upo se fulu tolu. O ia a mata fai upo se fulu tolu. Whaangata i le fai upo e lua se fulu mre tolu. Se fulu tolu le lua se fulu tolu. Fai tau. Tolu atu i fai tutoa ba piapi. A wai ba tele le fai tutoa. E lau tele fo i le ala e tau watu le malaya. So tele fo i la tau e ui atuai. A wai ba piapi le fai tutoa. E lau i titi fo i le ala e tau watu i le ola. So ai titi fo i la tau e maua. Yo tau ma perfeta pepelo. O eo mai ia te o tau i ofu wha moe. Au tutonu o luko fe ai lava i la tau. Tau te iloa i la tau i o la tau fua. Pe tau mai e te ngata se fui fui vine mai le la au tui tui. O mati mai le la au talata. E whapea fo i la au le lei tai tasi ma fua mai i fua le lei. Au le la au leanga e fua mai i fua leanga. E le ma fai le la au le lei o na fua mai i fua leanga. E le ma fai fo i le la au leanga o na fua mai i fua le lei. O la au uma i le fua mai i fua le lei. E teia ia ma la fo ina i le afi. O lea fo i tau te iloa i la tau i o la tau fua. E le sao atu i le malo le langi i la tau uma o e fai mai i a tau. Leli ie. Na o le na te whaia le whina ngalo o lo tama o le langi. E toa tele la tau te whai mai i a tau i le aso. Leli ie. Ma tau te lei perofeta ne ea i lo ingoa. O lo ingoa fo i na matou tuli ai te amoni. O lo ingoa fo i na matou whai ai wa venga e tele. O na o tau tino atu ai lea i a te i la tau. O te lei loa lava o tau. I nao ese ia o tau i a te au. O tau o e whai a mio leanga. Hallelujah. Tu si fai taftafa o lau milionare Korinito e lua mtau pas futolu fai upe lima. Ai whalonga mai lau fai tau atoa. Lua Korinito futolu fai upe lima. Ina tofu ia o tau i a te o tau. Po ua o tau i le whātua tua. I nā sua e fuia i a te o tau, pe tau te leiloa ea o tau loto. Ua i te tonu i a te o tau o Iesu Keriso, pe a whai ua le pe pelo o tau. Enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. By the way, I'm reading by the ESV. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree or a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to you, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves, test yourself and examine yourself to see whether you are in the faith. Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ in you, unless
indeed you fail to meet the test. Matua tua, whawhitai oe o le tua whetalai. Sa e whetalai, o lo e whetalai, e te whetalai pe lava. Ai whamanuia mai o mātou loto ina i mātou longona lo whetalai mai. Wai whetalai mai a te mātou iaso e ngata i ala ia Iesu Keriso. O lua mai rea nganga pa ia mga lua la ua solo ma lua i a profeta ma whanatu whata oto. A fionga whawai o le ka le sia wo mai a te mātou i lo a fionga pa ia mātou te whalongo i lo si whafonga. O le tatalo ina ia whamanuia mai oe le ai se tasi e fia e whalongo i lo upu e au no ma oe a nganga pa ia. Le ei fo i sesi e fia tala le fia i loa. O lau fionga pa ia pe ale ai oe a nganga pa ia. So te talo, wa manuia mai le whalongo, ma le mafau o lo fale, wia le tino Keriso. Wia so stasi e whalongo ane muli le neisa, vali mo le neia fionga wha manatu. Lo mātou atua, a o mai le valea, o le mea whainga luenga le suafa o e Yesu. Bless the body of Christ. The viewers of today's proclamation, those that will listen to this message sometimes during the week. Bless them for your glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yeah. Laso tatu whamanatu ai whamanatunga. Ai matai ala tātou te mafo whau atili e le li malona whaola tanga malona alofa tele e tātou. Wai aso tenei olo whalongolongo ai li tātou atunu i whamsidonga o lo whangasolo. Whamsidonga o leva na ta oto. O leva na si ai mangalu ai loto o tangata mafo, tangata o no fia maua o ni tali ia whaamsidonga. So mai asan tenei sa whai ei tau o lumanga mua whaamsidonga ole. Vaenga e tau ole. Suenga, whesaua inga. Alo ia ma. Suena o moli mau. Vaenga muole tau le cross examination. Tau o lumanga o whaamsidonga. Sue ai le moni, le moni o moli mau. O le wha moe le nā, i a tofo, ma sue, pengi moli mau ia, pengi moli mau pepelo. A wafoi, e mo o mia le whamasinonga ni moli mau whamaoni. E mau ai le tali o le whawhita auli. E whai malima o le ami o tonu o le atua ina i a ta oto le iei. Mea. Na utatu i loa iei lava teimi e. E mwhai ena ba loia moli mau pepelo. Pe a o fo ina whai le ta longa o mea ia. Langa iei teimi e whai iei ta longa o mea ia. O le taula inga istangata e le o le ami o tonu whare soifuanga. A o le ami o tonu e malo ai na mea. So whawhita uli lea. At times, false witness triumph because sometimes the focus of the law and those who operate in the law is not moral righteousness, but professional righteousness. And professional righteousness has to do with victory. Whatever it takes to win. And sometimes false witness triumph. Ona finaunga ia ale lei ale finaunga o le ale mea langa ile o le ami o tonu le filanga lo le atua ale sai linga o le malo a malo le afainga pepelo. O mea na lai anga i
nei vai aso ma whalongolongo, ia, le sa whanga solo ia, suenga boli mau le ofisa le malu le malo. Ia, tātou tālia pēo, ia, ai mai to tonu o ia, suenga. Na lafo ai tala ia, you are corrupt. Lona winga o le tala ua whaaleo I tonu ia, e pepelo au boli mau. Ia o tala ia o ia mea. Au lona iunga, ia o inai whatoa ali ia ile mea. Eo, o iei winga soifua I o le atua e sili o na manuia I lo loto. Whawhaife au I nei tau sanga e teli. Whawhai la unga I nei tau sanga e tele mare. Tala talanga le fionga le atua. One of them o le atamai o le atua. The wisdom of God will forever amaze me. E tu mau I lava le maofo le loto I le atua. Le atamai o le atua e whai mai le tala le tuspa I e po ai le atamai mao wae o le lalolangi le nei o le valea I luma o le atua. No human mind can fully comprehend the full wisdom of God. Ai mo o tō e, o tō angai whai tau tuspa ia, tino ke risoe. Tasi leo mea e te tauna no o iei lo mawhauwhau ma I loa. Le te mai o le atua I mea e te mai atua le I loa pe whawhena whi tau I mo tato mawhauwhau. But God is so wise. O mai tala tuspa ia. Nau tasi la leo ala e. Ai loa I le te mai o le atua no na I loa tato. O le whata oto mai o ala fuela na fiongo pa ia o na o le mana o le atua ia aua nei tau nu sere mea nei tau nunga. Iei teimi e tau te manatu ai tātou ta ngata lo alanga I le atua I le whi tau I le fionga le mo tātou. We think that we have passed that stage. Teimu kako mangaku ai wa I leo tātou e koe whekau I whikau I ngakalai le o loroku ma kanga whapenga. E manatu ai o le tangata whaolaina I le whetau I eile na fionga lea. Enter into the narrow gate. You don't need that anymore. Ma fōfau tātou ai sea langa lewa e manatu ai whaolaina. E leo I lato uma o e alalanga leli ie sa atu. We think that doesn't go with us. We are already there. Tātou tangata whaolaina. Tātou tangata le kalesia le atua. But God is wiser. A le atua e tamai. Le wingo le talano le manao le atua. Ia aua nei whai o e mamoli mau pepelo. Hallelujah. The questions for nei tau te wawa ai ma tātou mafau whau ai o le ala le atua e. Mos vai taiga, a fa peo le tala Yesu no whai au so. Fa tali se ia fio mai langa pa ia. La tau te le ma whai anga mongi, you cannot be real on your own. You cannot. Ai fa tali se ia fio mai langa pa ia, sau e fa manga o kou. Because na pawa nga le mea mawhaienga mo I le mea. Saulo le lang pa fa maltala Yesu. Then you as a person is the witness. Fa mailo le tala Yesu afio maile nga pa ia. Ona faileo oe ele fai mai Yesu ona faileo a upu. Pe na faileo lo tulanga. Le ai fa mai le tala Yesu ona faileo o tou. Ma moli mau, lale moli mau. You, the person, le tangata e fai ma moli mau. Le moli mau e moi. Then you become real witnesses. And God knows. E lo le leia la le tu le lui. Why? Because it is so long ole mea.
there will be fake witnesses in church. So le taimi o le mana onga o le atua. Ina ia ni moli mau e moi. Ia ni moli mau e moni. Ia ka ngule leida mea. Ai a whai au te moli atua le whiau le mai lo loto whata ma i a choto. I don't want any of you to miss out at the end. Ele ai se whai whiau wha maoni. E la unga e mga e o se isi vaenga o le au loku i se oti. Ele ai se leo leo wha maoni. E alu leo langa o kai kai ngaka. Ai mga o. A ki kifa kwa wha pea isi ma moe. Ki kifa kwa i pea. E ma whaina tupu le mele nā pea whai e whai le mele tala Yesu. O mole leo ma ele se leo ma moe a mo ka ka whainga luanga kokongi. Ai am whai foi le te tala noa lava ea. Ele ai se o ko mai ke mga a whai ua e whaoling. Pea ia, okay. Whai ka lia ka baiki e po whea suru iei le unu kai au. Se ilonga ele angalo uru. Ave se po mo Yesu. O mau mai le mele lau maa tule e tule tatu sabat. Po whea ngai e lau tala noa tule nei tae au. This is the heart of it. Ia mauti noa te nofo mai ai kau le mea kau ngō ia le mea. Okay? Mau ki ngoi ke ngofo mai whalongo mai. Tau te le ua foi o tato. Whalongo mai. Le ai se oki. Ele ai se oti e te alu i ei e whape uma e po ai tangata ta whao bale leo langa. Po ai tangata leo po. Ai ai ngā oki ele ai se kala whape ke whalongo ai. Talo whae. Talo whae. O le a e alu le no whaanga o le au e ma le liri vau o ngifo e whawa vau. You will never hear that. Never. Never. E le la ngonga i ana ngā kala. Ngā o kala, e muli ako au ngā luenga i ake. I o e muli, ai a alu i se honi, e lua koi mga luenga i se honi. Never. And sometimes we are deceived. O le tela i o teimi ua tai se sei, nei ma wha sei nei tangata. I tu tonu o mea lai ei tangata. E a lai a ka mai le fionga le tu. Examine yourself. So today, ko sila i lalo kala o la unga ngā le la foia. O nei le teimi, so e ai lo wala whātua tua. Now is the time to test and examine your faith life. Praise the Lord. Le fatu tata le apostolo Paulo ele mana le apostolo e alu sesio le kalesia Korinito se ori. Test yourself. Don't be fooled by what people say. Ia a fai sa ko fisidia ia ngofo le ko loko le mele. O le taula inga la fe au le fa ia tole mo linga ku o le fatu tata o le tuol tama mo la me kalesia. Ale le mo bolia ku mo loko fa ka mar ka ko fale. Ia aua nge ele o ele me ka ngo ele me. Okay. Te le mana ai te nofo mai I ai esele me te alu ai. O ko kera ka loko isi o ko e mai mafukanga mai o le lopo oi oi
O ngā pōle, aswhalei lenga, kau whai au siri iska mai ki ngā mai, ho le lopo o Mataio ai. Ia atoa ma ka mai ki o lang kafa o mai. Praise the Lord. Now is the time to test and examine faith life. I seisi tau whawhaingo fia ingo le mea, are you real or are you fake? Are you a real Christian or are you a fake Christian? Now, I don't want you to be fake. I want you to be real. Praise the Lord. Now, e tolu la mea lela tātou wa ai au au ai mai vaenga ian tātou whaitaua. E te ia laila o kalakala ngō aku e pule mai lea ngā pa ia po where mea ngā ia o kala I only have an outline, but I don't know what to say. Ole fua o le ala moni, le la au e moni, ma le tau tinonga e moni. Praise the Lord. Tātou whale. Hallelujah. Okay. Whai maile tala Yesu la na launga lunga la maunga wa uma tātou whalongo fo iei le launga whasolonga whai le launga koa. Ana le so le tātou te whamanatu ina ile whamanatunga. Wa uma na whai tātala e olo le rasu sa whamanatunga. A ngai lo whapenga, tātou sa wali, kusa peisi kako launga whasolo, would stop there, e kako whataua le. Aurika whamale tala Yesu. E luala. E luala. O le ala lau tele ma le ala lau. Ba piapi. O le ala lau tele e tau i le whawhanonga. O le ala ba piapi e tau i le ola. Okay. But here's the test. O le test lea o le ala, o le fu o le ala mong. O lea. O test po le ale moni o le salamo tātou. It's a test about true repentance. Whamale tala Yesu, e toa tele a tangata e ui le ala lau tele, e toa tele a tangata lolotu e o le ala lau tele, e toa tele foi keusiano lai sava vali le ata lau tele. Lale me tau o le alu o le keusiano o le ala lau tele. O le keusiano e le moni le salamo le olanga. E taua Yesu ke riso e alua ma le whaafafa o mea o le lalolangi nei. Le olanga tuai e le ila foina. O ala o le lalolangi e le ila foina. E taua le tusio e au e pelu tapu sumare lua. O mea whaalave le olanga. Maanga sala o le olanga nei. E sau i le lotu. Ai le sala mo moni ya le olanga. Le ala le na, e alaina whamale tala Yesu, e ano ai tangata, e toa tele atu tangata, e sawa vali e i, le ala lea. A e toa i titi, whai mai le vā piapi le ala. Koe whai ngā kāla mea lea, why? Because it is a way of true repentance. O leo langa mara sakalinga o le salamo, whamaoni, ua tu ese le lalolangi, tu ese leo langa anga sala, tu ese tu inga wa uma la leo langa tu wai o iai e le tu e sauma to e mai le fa le i mele ma ola I langa e le faingo fie dana the gate is narrow but the English version le go fai ko ku pa fa mai and the way is hard o le fa sa mo nga e va pia fai ko va pia malala ile version lo fai tawa tu fa pergangia e o mai le va pia lo ai fa mai and the hardest way. Narrow is the gate and the way is hard. Whaingata
Why? Langa o le ala ua. O le whawhiki, maamo le sakaulu. Ala le whawhiti, maamo le sa tau. Ao, whalongo mai la ia, tātou whale. Le mele o te le manao ia te oe. E te le taule le i le mele. Pea whai e te manatu nao na tau tau o sua whai Yesu. Ai leo sui a leo langa oe. Same old life. O leo langa tuai a lea na olai. O fia fia ka tuai a ia na fia fia ia leo langa. O me alava ia na whai. Le ai se suinga e tasi leo langa. A whai e whai se fesit. Ile au so. Ile teimilia. Ma le fua o ngā luenga o le whātua tua le teimilia. Swing o leo langa. Change life. People are listening. Lo whālonga lo mai tangata e tātou. Ai whamata ao mai tangata e whālonga mai e tātou. Ma tātou no nofo mo singa mai asu. What would they see? O le ase me vai e tangata ia. O le ase me whalongo e talingo o tangata ia. Le mea le ilo e le mongi o le mea. E leo le masau o lau launga. E leo le magai o kako vi inga. Le tā ua o mea ia. It's all good. A le moli mau e moi. But a true witness. Le moli mau e moi ma le keu siano moi. E ilo le langa o suia. It's a change life. Am fai la te nofo mai I au le ke mo wa le wa umara o maku ko inga makolo. Am fai la te nofo mai le ke ula ula le ke alu le ala kele e ke alu se oli pe ok. I love you and nothing can express that genuinely than telling you the truth. Ele suia le olanga. Ele ai se me ta o se salamo isi me o le salamo le ala le complete change of life. Praise the Lord. I'm faithful. Ko me so so me le lo fai ke o lo wa kali I mo lo wa fingin. Vai akulo ko soifua. Repentance. Change life. Mai tangata whaftai swingo kako ngu ya kako. E mo mir swinga ngas. Mo mir swinga ge. Mo mir swinga foka ya. Ma swinga foka la. Ma swinga ope. We have to keep changing. Keep growing. Le winga ngale salamo. Langar salamo ele ngale li wese ma langar sala. A le liu le ku ke ua ki le ku ma ke ua ki le ku ma fa manguia ki le ku ma fa ba ki le ku. And many people are like that. La le. Fa ftai le tua ile ala. Fa ngai ngai fa evangelia. Ta to se asa fresca ko balau ai au mai ala pa ile loto fa balau. Ai falongo mai o le ano no ayo tangata o mai e fai ta talo le ile li talo falcon fai karie fai le ai maseloto nuti momoia na sawa le flow ma fai le talo le faula tanga pe o na masani ai but God sees the heart. It's still not changed. Ele sui ale loto tu mau lava le loto. Fia fia mo ika kako wo I fapea totele tala Yesu totele
to tele. Ai toi chichi, fai lo tua oi, ia e la vea i koi kiki. Ia la vea i koi kiki. Hallelujah. O tau lau whanau au tau whai ngā ruenga le malo, le ala lau kele ma le ala wapiapi. Le ala lau tele ma le ala wapiapi. Le ala lau tele ma le ala wapiapi. O tumu ailen otu. O le tele o ngai ko inga o le tatu e kalesia e whakasa. Ko inga o le mako kausang. O le ala sa whasolo solo la tau whai ngalo. Tasi langa me sa whai. O lo whaalo o longo i la unga o kama ia mo. Ia mo wha ma loa. Kaile li. Ma lo le la unga mo. Praise the Lord. O Salamo. Salamo. Le ko ia si salai kula fogo lu. Salamo. Sui lalang. Fai la o kalavau les folele fisidi de. Dan me kau Salamo. Ia manga ia kani advai nga fai. Ai. Ia fa mangaku. Praise the Lord. Ai le mea ia e alu langi. Ai le mea ia e alu mo i se on. Langa o le test leo le mea. This is le wima kala. Test yourself. A fai wa uma nai manatu. Sei mo igi uma mai o tau fonga. Awa ke pole. Mo igi uma o tau fonga. Please. Mo igi uma o tau fonga. Si runga lau rima kam kau pea wha pea. Wo whao lai. Okay, kula lo au. So here's the test. So le whao lea tofo. Soe. Langa lenga le alu I ole mele. Iai maisi mea. Waku ai ole mele. Iai ma le kaui ma mea umafa penga. Amene. So ma fau le le ana ole tua va ai mani fanga ole kua o iai se tanga me o ngafi le ai le kangala o iai se amio kua I le au fai ama ko fa sanga iai pasi ar ka vale le si ali or ka ko loku ya le fa ba kala le si au va enga le mako fai nga si mala fai sole kua kambale ko e loku ar kambale ka ko ala e pasi ku fai e ba pu malote oi ka fe kambale loku ar kambale ka ko Hallelujah. Salamo. True repentance. Lua. Ole la au emoni. Le ai masisi tonu ta to fale ma o ka o sala au leanga. Ia kalo mai lo lima nga vale pe a fai Ilau kala le fa o ole la au le lei. Se kalo mai lo lima. O ole la au le lei. Ola mangu ole la au e lo la. E fa kwa ko ngofo fa sa mai le ale se la au le lei lo la. Ala au le kalo mai lima. O se la au le lei. Okay, praise the Lord. Okay, amen. Praise the Lord. Can you give me an amen? Can you give me an amen? Good. Okay, word of wisdom. This is cross-examination time. Of a fair fool and out
Aleluia. Pamane tala Yesu o laula au lele e fua. E fua laula au lele. Lale wingo nga kala again is talking about your life. O lo tala no mai leo langa oi. Fua laula au. Okay, o fua le la au ka ai. Again o fua le langa suia. Okay, ngai whakai kainga. O a fua upu la au oi. O amai. What are words, fruits of your good tree? Hello? Vaenga lea. O amai fua. Fua upu le la au oi. O amai menga. Aya. O tato leinga lea. O a fua upu le la au oi. O a fua upu le la au oi. O a fua upu le la au oi. Ei lola talar Samoa. Ei lola Samoa ila maku sabali ngofo male atau tala mailar ka mai kiki Samoa ai kau kala lemingao fa pele o le makua lo nguku pua au nge koe ma vava mai lo nguku pua. Cross examination fa ka mam fa ngau o a mai le la au oi o nguku pua le la au oi e ka ngana ka kalie mai ai fa o ya o amai o le ma fu ngare na o fua upu le la au lea ele iai ma se me ka o se fua upu pepelo. No life fruit from this tree. Famasinonga la faingi. Kafefe. E tō umalima I lungo le fionga pa ia le akua. A whaitau tonga o e tu lai mai lungo kus pa ia. Ka whewhe. E le ma whai whalongo. Whai mai esu. E le ma whai ese la au lelei. Ona fua mai I fua upu leanga. A toi whaktu mai e le ma whai le la au le leire ona fua mai upu pepelo. Fua mai moli maule whamaongi. O mai whalongolongo lai whasalalaunga paki e lua. Ya. Tatou fatua tua I le atua. Tatou fa moe I le atua mai laga mi o kong. O pesele a le spaki. Au po mo fa rongo il pese le spaki. O tatou va fa fa moe umalava I le atua. Sa mom, are you fake or are you real? I want to ask Samoa, everyone and waku ai kamau ainga makai fai pule nga luenga waku kaur kum are you fake or real? Meu kako ye. So te manao lau fa nau. O lau le lei fai mai amene. O lau le lei fai mai amene. La mela io non fai a la aule lei. Le anga le ma fai na yese la aule lei e uomo Yesu. O le tala tus pa ye le se le lei ga le akua le lei.
Only God is good. Tatu whalongo le la unga Warren lega whai ei, anga e ale le lei, vai le kamala le lei ale kua. O le la au lai le lei, e ala na tau le la au le lei le tangata keusiano, le anga e le lei le atua. O le lei la le atua, le ai fua mai I le la au, maka wai lo le la au le, o le la au le lei, la ngai fua mai fua le lei oi, fua le lei o le akua, le fua I le la au lea, fai mai le lei lea, mai lo le tala Yesu, e le ai sa o la au e fua le anga. E le ai sa o la au e fua mai fua le anga, o la au la au e le lei, langa nga ke fua kia mai fua o le akua le lei. And God is truth. Therefore, o la au e fua mai lava I upu o le mongi, e le fua mai I upu o le pepelo. Praise the Lord. Good tree. Fua mai. That's your way, eh? God is good. And God always builds. All the time. And God always builds. E le lei le atua. E atia e le atua. O sa kangi e le anga. Fai mai kai mi uma. Ea, o la muko I o sa ule le kai mi uma. E le anga sa kangi. E ka lepe sa kangi. O le la aula le atua. E fua mai upu atiai. O le la au sa kangi, e fua mai upu kalepe. Le ala ngai whamal tala tus mai, a wise woman, always. O le wise woman, o le akamai de kua, a wise woman in the wisdom of God, always what? Always builds. O le whawhine poto na te atia elo na fale. O le whawhinge e waleanga ke kalepe inga. Lua e maile uro kasi e reo. Wawai mai kasi pe I wa makangia lo ngafale reo. Kalo sia o le mai mo I le mai e le lilo. Praise the Lord. Wamai makalkalo mereka ko fale pe o ai le mele luak. Yo le mea. Ia tau le mea. O le atua o le akua fa maongi. O le atua mata ala le kuri moe lava ia. O le la aula le atua o le la au fa maongi e makala e le pai e le kuri moe fai mai sa o le. O le la au sa kangi o le la au e fua mai de pai e moe papa ole. But real things. Sais. That's a testimony kako. E mo kwai tu ese asa mole mele ye mai ku umalora. Ela ku ese la ngai pese uma ka kai de ku. This is unique. Praise the Lord. Ako mo ya le sa me ku sia pa wa yo me ku sia le nga va ku le outline. Aka ko fo la na pa. Hallelujah. Ah, e fa maongi. Le aku fa maongi. It's real. Tatala no ele vai asolente nele. Tangata, a man, we must be people of integrity. Ai lema fai nga mo se me ka o se integrity pe fa ele fa ola inga lenga. Ma ola ile. O fa ole laua ka malo. Ready for my fight for my or 𝗟𝗏𝗏𝗚𝗏 wa 𝗟𝗏𝗏𝗏𝗏 wa malius ka malo. Au fa ori la la o va so ke ngi power integrity. A fai mele linga le al de malo. O integrity o ka ka le se me o ngakia. Integrity is about not hiding anything. Integrity means an open book.
everybody can see. Mga sa kala. Le renga. Ole la au e fua mai roa malamai tangata e mongi le mele. O ke mga oila o whanga o whai pese a pe pese kui pe pese ma angelu e mongi mele ngai ka mai mele e mongi ka mai mele pe pese mai elef vai si ya ola ko lima ma pese e mongi elef. They don't hide anything. It's an open book. Everybody can see. E loa tanga tsa uma le lao. Vai mai ka ko fare. Soli si piko ke maka fa ngo ngori. Vai mai. Se lo me fa yam fa maku. Anga ngafi. Wa uma kangwe Yesu le pu. Okay? Okay, anga ngafi wa uma kangwe Yesu le pu. Anga ngafi. Okay? Okay. O leo te fa ya tol ka ko oi luma leo de ko oi ku oi luma. Ole atua e kapue ma famalos. O sa kangi e fasala ma kuainga. God encourages and builds. Satan accuses. Ole la aula Yesu e fua mai le fua le famalosi. Ole la au ole li ole la rolangi e fua mai le fua kau fale le anga mar kua inga lo maile fai lo kwa e lo fa mai tai lo ka wongi maile o le fa ku fa ka inga le me o mangu ai fa lo ska ka kera ku ku ai fa mai e lo me panka alu esi awole mau fua ukalinga e whalongo i ngaka. Le la au leanga le la au nga. So, what are fruits? Ai ngofo i kafala wavanga e whaile i mele o ke fia ia ke oi. Whawhinge le lei ka malo le lei. Se whaile kala i lau ko ruanga i ko. Ki ngā ngau whale koue ke whai mai o au le aulo. Ki ngā ngau ui ngā luenga le aso ke whai mai a ese lo sa sala. Now, ye la ke usi ano lo inga le tala Yesu ye la au e folinga mai e fa folinga le la au le. And words can do that. E ma fai la e upo na vali mai le la au le. Until you go and sit under the shadow of that tree. And then you see the reality. Nga le la au rau si se lengi fua o le maki le fua. E ke mole ai lalo le lau. Ko e whai loko au, la au le lei. Wha malosi le la au le lei. Aleluia. Ma fuanga ngā rei wha marikala Yesu, whai mai, wha longo le fionga le tua se keu e se ngai ka kupu ngai kau kupu e lava, o fua le anga. Langa ia ka kupu fua le anga, menga rei ngā rei wha mai, menga le atu e whai. Tik, 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 tik. Eisa loe. Kau koe wa ai foi lo kari o moe anga po le o karawo. Whaku oi ka whewhe moe, whiasa i au kua i siole. I anga makoe paki foi le sau o moe. O la aula la ukarawo, le wa uba o kausi vai. Makua, ka konga lue whakasi. Vai,
whaalima ngō launga le vai aso. Wa umakua, a whaalima ngō launga le vai aso. Lua le asa, aso lulu, aso whaleile. Oi whawhaa, le vai aso. Umakua e whawhaa. Ia ko woko whapea. Ma ko ele o koe. Ese mea mako whai o whai e fia sa. E umanga mea ngofo la ia e whai mako lo. Le ai. Whai whale ka ko mea. O le whalawa ngai ke ai inga kuka ku sakila. Yafi. Hallelujah. Vai de maku, ka ko alui vakas. Alui vakas ya mai la vaenga ye la kalabo. O la aula la vaenga, la kalabo la aula la vaenga le. O le ku la mara ke mai ke ka ko le. Ala vaenga le e ke le. Ko e ke le ko ma kau pe amo mia un ke. Au kalabo. Wa vai wa malau le kupu. Nanga ile ku ia sia monga popo kau au. O la malau i fo lava ngale lua kwa ise mai ele ia lue among i popo. Ele ia lue among i popo fa palasi ala nga popo vai ka penga se un. Ele o malau a kambalaya e mo mia lale ke o la kola au ile up. Mole ai on hand pe amo mia. Praise the Lord. So ka ko alue vakas. Le la au ye ka ke wa ko ya mai. Ale le o fai aku le ko falo mai. O mo le fai talo ale saul ke ka ko le ina sfaleile fa ngoi. Ale sau. Au e ko saul le ko e ke sau sao e ke ko sau ele ka ko alu vakasi makua o ka ko alu ese mai le me o ka ko makuma mai ke o le mele fai ki a kongo le mele fai gangi Tino Keriso this is me fa picor fale ele ai ma se fai ka o lo fai tu o le lisi fo malolo li kaya uma oko li kaya la fo mai le venga la kule ko ai li kaya malolo mo ko ka pa ile ko ai se mai le me mal fa la ve fo ya ko so ka ko me le venga au se po mo yesu Koi popo la au lelei. Fua lelei. A atu lo le fale. Fai se kaimi. Ia se ka ko kusikusia pe po afu le anga ye fua ya ka ko la au. Maria Salamo truly repents the narrow way and the hard way. Le la au lelei fua mai. Au le fai ma la au nga yai ai le fua mai le langa fua mai le fa ngui le li last one o tau tino ngai moni I love you fai mai le tala Yesu e leo I la to uma e fai mai le li not everyone that confess Lord Praise the Lord. Okay. Now, I don't want any of you to miss out. I want to mau le taimi te whalonga I le atua I lo le sala mō whamaoni. I want to mau taimi mai le atua e fua mai e fua le atua. Fua le anganga pa ia I o tatou olanga. Fruitful lives. This is the last one.
Maltala Yesu ele ila to uma. Ai sea. Fai mai le tala leli, nga pau ai o ka kai o ina mere. E leo tangata fai mai. A o tangata e fai. E leo tangata e tau tala mai. A o tangata e fai. E ma fai uma la e tangata leo le lotu ona tau tala mai leli ie. Na whalongo mai. E leo le ala le kau ke whaola i ngai o le whai o le finangalo le tua. Hear me well. O le ala tau te whaola i nei o le kako whakua kua ia Yesu malmaliu o Yesu. Ai o le whamao ninga le o le kako whakua kua e mongi. O le whai. So a le whai. O le whamao ninga rena. E le i whaola inga lo wanga. O le whamao ninga na e ke le i whakua kua mongi a. Your faith is not saving faith. Because there's no evidence of obedience. Na le se moli ma o le ustai mai o talale li. O le tangata e fai mai ele mele. O le tangata na te faia le fina ngalo o louta ma. Ai le na le alanga le li. Sky. Fai le fina ngalo le tu. So momo is a test of repentance. Longa lua is a test of fruitful life. Third one is a test of faith obedience. O dato fatua tua e uskai. O le fai de fina ngalo lo tama. Le moli maule a cross a sue fisa wai se mea. So le mongi le mea so le. Ai la ko sue sa walu wenga e ka waku le mei o so le e mongi le mea. A le tele o isi taimi e le anga lau lao. Ai ke wha moe e sau ia kia. Ongo kusia le li poki o la au le le. Sei ele mana ona sau risi kaimi. Nga luenga. Na sau leo fai atu. Ele mwhai go le kusia le lo la au le anga le mele la kusi. O le la au o ngā le la au oe. E kusia i le la au o ngā oe. E sen maa ngai a mole moni. Pai e o isi whaanga ua o kau kelelo. Ai ki kolo mea ia kia o whaise kusi langa e a fwoi. O le mawhau oe e ke le aku poinse mau e lau sei. E maanga ia le la au a tete e mawhanga points. E le alu lau ka mai o la ko foi au kusi foi se mea ai mo foi o e sau oi e ke au kusi aku. Failo o kafa, I'm not fake, I'm real. I'm not fake, I'm real. Come on. Failo get it, I'm not fake, I'm real. O le nganga la le real e moi. A fesiri aku a mai oe. Ke lo le fai am fa o so inga o le. Bele. La le mea. Se le bele. There's nothing wrong with being honest. That ko mai si kai lo ka ma fai ai ko lo ya le ka un fai ngai. Ai a kor ka sang e ka un fai you're fake. Pe a fa pe a kor ka sanga o nge ke fai mai o le ka mo fai you are fake. Why? O le ka ngo le la au lai le nga poi. I ko fa longo mai le la fa ka mo le ka ko lo fa mangu.
O le whenga inga kuai. Whai mana ka kalo ka vika lea tua e. Awane e a mai se alo wa nganga pa ia ia tau. Ai se a mea ringa wharikalo. Langa i whainga vese. Whenga kuai ngā. Whainga vese. Ki o ke riso. Lea u whaila aunga. Whainga aluese. Whainga vese. E whaola inga lo lea nganga oe. O le ale fola folanga. O na fio leo le nganga pa ia ia te oe. Wha bavau. Wai. Leanga o le sio le va. O oe, o le tangata o le atua. O le wha mau whai longa e mau ai ale wha mau whai longa le mwhainko e awai sea. Okay? Theology still matters. Kiko Keriso. The Holy Spirit can be grieved. The Holy Spirit can be quenched. But you cannot send him away. It's a promise. Ele ai lo le nga pa ia, alu sa o se ori. Ai sa, o le se fa o fai longa. Por el cois. So le winga le tala, a fa pele te fai mai, wai fa o lenga moia. O ke amen le fai ka ko fa ia ke le mega lu mai le tu e ka ko ke akili. Ai a fai o mar ka usanga e ka uma fai ale mele. E lua me. Ele fa o lenga longa. Malau wha longa kaha i le nganga wha i ole aku. Lango le nganga wha i ole aku nga kia mwia le malosi. O le moli mau ole i ole nganga wha i ake oe. Change life. That's the evidence of the presence of le nganga wha i tato. Change life. So o langa suia. Nguku suia. Attitude suia. Wairo Yesu. Te ilo. Le wiga nga le tala Yesu. Koe afa ma Yesu. O au la au moia. O au tangata salamo moia. O ka ngaka ia. O ke ilo ale leia. O ka ngaka ia. O tangata ia o le aso lea. O ke iloa. A o tangata umele salamo fa maon. La au leanga. Nga whai o kala ai le eise ususkai ile kua. Whai mai le tala le ri. Po o whai whai e eu kala. Po o whai whai e eu mori mau. Po o te whai atua i ato e. Le aso lea. I never knew you. O te le iloa lama oe wha atali. O te le iloa lama oe wha fine. Lala leo te talo i Jesu le Mataio. Le ione sfulma le fitu. Lo ta mai. O le iloa foile nei. La tau te loa ai oe. O le ola e wha wau lea. Lala wingo le o le iloa wha le mafutanga. Fa mai le kala Yesu, I know my sheep. O ke iloa la uma moe le. Lai ui le ala mapiat. O ke iloa foi la uma moe le fai ama ko le si mai o le ala vrau kele. Fai desi ka ka sa. Se fai le o kele, fai sa. E foi kai mi o kale loi la ku le vai o le mela yo. Still in the world, but he knows us. Ale wi go le mela te foi atuai, pai me fa na o le atua. Is it possible? E ma fai o e se vari dela la pa piapi. Ai ele kai me ke e o ko se vai. E ma fai. This is the process of sanctification. Ale mele fai mai el tato ala leli. Ole mea ole se sengo ole real ma le fake. E ma fai na oso mai au upu to eseng. Kele ima fau oso mai can happen to all of us. E ese mai lava ole masangi ale a lofo fonga. Nga upu ko ese ale me sau. That's a different story. Mai lea kaimi fai kako bui nga pa ia. E ese mai la mala soga fuaso luaso confies for les ko gai. Ko ya soga fua o fai ar muy ga pa ia. That's a fake. Fai. Ai fai tato o mala o fala ina. Ai fai bolo ta win ai tame. Well,
you're going to lose out a lot. I kai me. Vai foi pular kako pular vai o ka kufa longi be mo fu mai dongu. Halu umma e o umma la ka malolo fa fingi o ka maiki o pusi ma baile o umma la vai ir mere. La ko so fa ah. Kau le loko e e se me lo for kinga ri ai ngani ka ko me ngai fa yari. Human nature. Famai le tala petelu. Nei fa mai na tatou le sole. Nei e pulo mo mata la ave le kaui mo fa mo yanga ile sitangat. Ai nga le alu ai le ola fa va o ke alu ai pe o mo ulo mango suo. Ile e se kaui lo me nga fa. Penga. Paulo. So judge yourself. Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu. Pul fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i 𝚟𝚒𝚍𝚎. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu no pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea. Lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe. Le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga. Ia se vanoa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le monga o Livi. Ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile la lorangi le mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le monga o Livi. E fa fia ngai ma le malu fo ilea. Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faya le tua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia loa noa le leile tatou te malanga tu ai. Ia 𝚟𝚒𝚍𝚎 awane ingalo ia te oe whamnianga le atua. Ia o lo ta tia i o ta lima. Ia o ta ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai. Purenga le tatou Global Kingdom TV. Ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata. Ona ele tasi se saito lo pena ona tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga. Lo whailoa mai e au la tau o le whapena archaeologist o le maua le vaenga ma le vaenga o le mea na si fia ile nganga ma mi sia ile nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua whamania fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Whaftai. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is Deborah Toelupe,
And I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom talo falava wa paanga to Global TV so se tonela lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚍𝚎 ia se tawo so ole atua ia o se mesa famonina ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngale tu nganga luenga ai o lo sila mai mo mai tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wo yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai ma na ia fo o te soli fo i au le tua sa simalanga lu ia te to ne mo finish fa mo dang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talafalava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Mikaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia LEMALU Samoa ia o lo wingoa o ioelu maninoa ile tausanga lua afis fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa manoa o te malanga atua i 𝚟𝚑𝚍𝚎 ia o se ta fatu puina lava le fia ma le oli ona tali tonu ese fole fai tau le fio ngale atua
ia e se fole vaaiga ina ua alu ma vaai matulau ele ia tele lava ni lui tau na o mai ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Iortana ia o le vai lea sa baptiso ina ai Iesu ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga to tele i matou 5 fa i matou sa fai en matou baptisonga i sunga foi faafeagaiga pe ona matou iai ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga ma fai pesenga ma fai le tautalonga ia ona o le agaga faafetai i le atua le ia vanoa tatala mai e le atua ia a fai o iai se mo i mitinga ia te oe te fia malanga le nupa ia o lo wavanoa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le avanoa ia e fai malanga atu ai o no le suafo Iesu. Amen. Talo falava o lo wingoa o e seta wafsuanga faumui. Whaftai le atua mo le nei avanoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafio te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa vanoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Iesu, amene, ma amene.